Samo da se malo dobije prostor. Joki Modrić. Krajčan. Šivlić. Slivić. Prilike za Krajčara, to je njegova pozicija. Krajčar nije baš na najbolji način. Otišao je 2-3 metra pored Hrvatske. 19. minuta, mislim čak prvi udarac uopće Hrvatske prema vratima sa Hrvatske. Pobedit će. Hrvatska. Mi. Sada, ono na kolano. Čovica je poklonjena lopta Kolarovu i Gnjovski. Pomičić je na stranu, na bok Srbija Ivanović, pa onda još jedan pokušaj da se pronađe Đorđević, ali je to poklon za Pletikosu. Mandžukić i Nastasić, može li to Mandžukić priviriti? Nije uspio. Uzme loptu Kolarov, srbije loptu bez nekog cilja naprijed. Čabuke. Teško da će priviriti Lović. Samo da se to napravi. Je, to kad se nekako delati, onda samo sve kamere bilo u kadru. Moramo ići. Da. Mene